Bismillahirrahmanirrahim. Ingat wahai rakalun betati duraba jalan raya anta petajat batawaf penyakit tabro utam tak pernah anta petajat batawaf penyakit tabro utam tak pernah. Salam assalam warahmatullah jara dua belah mala Allah karena salam nabi kan sunnah jara tamu masyarakat mulia warihanub lampuan muliakan mabesuara. Kalau ada rambut entak panjang. Alhamdulillah, puja ke Tuhan yang berwujud alam langit dunia, tempat selawat ada junjungan pengulai alam Rasul Anbiya, tempat selawat ada junjungan pengulai alam Rasul Anbiya.
kemas rawat atas janjungan pangulai alam rasul anbiya. Alhamdulillah puja Tuhan yang berjaya alam langit dunia. Kemas rawat atas janjungan pangulai alam rasul anbiya. Kemas rawat atas janjungan pangulai alam rasul anbiya. Alhamdulillah puja Tuhan yang berjaya alam langit dunia. Masjid Madinah Rembang persada Jeruja besar jendela kaca. Dalam masjid naur leda Nabi Nasidra sahabat naduan. 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 Masjid Madinah Rembang pusaka Jeruja besar jendela kaca. Dalam masjid naur leda Nabi Nasidra sahabat naduan. Dalam masjid naur leda Nabi Nasidra sahabat naduan. Masjid Madinah Rembang pusaka Jeruja besar jendela kaca. Dalam masjid naur leda Nabi Nasidra sahabat naduan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita langsung oleh Nur Zaitun pada 26 Juli 2024.